lishonile mbukeli kepha-ke belingeke lishone ngaphandle kwetindzabadalo. Nati-ke talomuhla sikwethulela tona bukhoma etindlini tekusakata e-Auckland Park e-SABC. Wemukelekile Ngwane. Bebamlandzela abantu ngoba buthola la khona nekudlala ibhola bekakudlala. Ayaqhubeka nekungena emavi endvudvuto kulandzela kushona kwalobekalisekela lamengameli langaphambilini kuleli David Mabuza. Visit today to South Africa marks a new chapter in relations between South Africa and Austria. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi luvakasho lwamengameli wele Austria Alexander van der Bellen lusho kuqina kwebudlelwane balamave lamabili. Ayaqhubeka nekungena emavi endvudvuto kulandzela kushona kwalobekalisekela lamengameli langaphambilini kuleli David Mabuza. Kanzi Mabuza ushone asaneminyaka lengama-64. Ipolar Trust sigodi lesingaphandle kwe-White River lapho Mabuza atalelwa khona nga-1960. Waqala tifundvo takhe nga-1974, wachubeka nato wadzimata wabangithishela. Impumalanga sifundza lapho Mabuza atendela khona ligama kutepolitiki. Waqala kusebenta njengemphathiswa wetemfundvo. Thishela nhloko wakhe usilandzisa kabanti ngempilo yakhe. Bebamlandzela abantu ngoba buthola la khona nekudlala ibhola bekakudlala, kanti futhi bethi maphuma esikole sekhaya angahlali nje ngetandla amthola athwele lokunyathengisa kwasekhaya. Netakhamuti tasePola nato tiphawulile ngenzima ledlalwe nguMabuza kulomango. Sikhula nje sibukele kuye babe David Mabuza ngoba usincithe kakhulu. Naso isikolo sinaso la eMthimba Primary School usincithile wasibhidla kwaba one of the best school lesikhona la emphakathini. Bekasiphethe kahle singibomakhelwane wakhe. Sithine njengebutakhamuti tala komani usakhele emgwaqo bekakhela abantu itindlu bekumuntu lonemusa bekathandza wonke umuntu. Lelisekela lamengameli lelingasekho lidlale inzima lenkhulu ekukhuliseni bosopolitiki eliphikweni lwalabasha lwe-ANC ngesikhathi sengundvunankulu waseMpumalanga. Uma ngiba ngusihlalo wenhlangano yabantu labasha lana eHlanzeni bekakhona anginceda laphana laphayana angifundzisa ipolitiki ngaba ngusihlalo weMpumalanga ku-ANC Youth League beakhona noma ngikhethwa ngiba ngisekela mongameli webantu labasha ku-South Africa yonke Comrade Didi beakhona. Mabuza uchazwe njengemuntfu lobeka insika ecinjini le-ANC. Siku-51% kimi elele leyo kubaholi labakhona manje ukuthi iphele lento yemaqembu e-ANC sikhumbule lokhu Mabuza bekafundzisa aqhuba kule province. Umndeni wamabuza ulinzeleke ukuthi ufike kulesifundza lomuhla. Bosopolitiki bachaze lobekalisekela lamengameli David Mabuza longasekho emhlabeni njengemuntu bekagcugutela libumbano. Mabuza wedlule emhlabeni itolo ngemuva kwekhala ngekuphelelwa ngumoya. Ushonele etandleni tabodokotela nebahlengikati esibhedlela leSejozi. Natasha Phiri namvuselelo Lubisi bahlanganise nangumbiko. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lithi litawukhumbula Mabuza njengemuntu lebekatinikele kuletha libumbano ku-ANC. Mashatile ucele amalunga e-ANC lasetikhondleni letisetulu ukuthi afunze kuMabuza agcugutele libumbano. Kusenjalo nalabanye bosopolitiki bathi batamkhumbula kakhulu lo kaMabuza. I will always remember David Mabuza as a man who was committed to the unity of the African National Congress and our people. And I remember particularly during the time when we had, heated debates about leadership. He's a man who was cherished and loved by many in Mpumalanga, precisely because of his charismatic personality that draw many people closer to him
because he came across as someone who was very much passionate about the development of ordinary people. He was one of those people that understood and loved the ANC, a mobilizer, a community builder. And obviously we had our own challenges, but those challenges with him also strengthened us. It has built resilience in us, but it's part of politics. So he indeed lived a life as a congressman. Lokhulumela umndeni wakaMabuza Desmond Mwela uthi umndeni ulungiselela kuletha sithombo sakhe eMpumalanga kanti ilanga lenkonzo yesikhumbuzo nalikufihla kwakhe litawumenyedelwa. We can confirm that the family is currently in Gauteng finalizing some few logistics, because you'll remember that Mr. Mabuza, who was the former deputy president of the ANC and that of the country, passed on yesterday. So the family is still in Gauteng finalizing those few logistics. Immediately after that, after they've concluded everything that side of Gauteng, they will therefore drive back to Mpumalanga. Ayaqhubeka nengena emavi endvudvudo. Mabuza bekavamile kuya ePhalamende njengekusho kwemthetfosisekelo ayophendvula imibuto etindlini totimbili tePhalamende njengemholi wahulumende luhlangothini lwemabhizinisi nobeke inqubo yemalanga onke abengumxhumanisi emkhathini wembuso nePhalamende bekuphinze kube ngumsebenzi wakhe eqondzisa tigwegwe etindvuneni letingalandzeli umthetfo. Mabuza wafungiswa kwekucala njengelunga lePhalamende nekubalusekela mengameli ngenyanga yeNdlovana nga-2018. Afungiswa ngoba inhloko yemajaji ngaleso sikhathi Justice Mkhweng. Kanzi lomunye bekakhona kulomcimbi ngoba inhloko yemajaji Justice Raymond Zondo. I assume as Deputy President of the Republic of South Africa, I, David Tabete Mabuza, so help me God. Ngemva kokufungiswa Mabuza wamela mengameli Cyril Ramaphosa ukuthi amnike umsebenzi njengelisekela lakhe. Very humbled that I've been given this responsibility by the president and I'm ready to serve our people. Lomunye wemisebenzi yakhe kuhlanganisa buholi kanye nePhalamende. And I think we must respect one another on the work of Kwaba netigcawu ngaye letifake ekhatsi tinsolo tekubulala netenkhohlakalo kepha manga tibalekele kunaloko watshela emalungu ePhalamende ukuthi ulinze kuvulelwa licala amake futhi acede isikhathi sakhe bekumele asihlale ePhalamende wafungiswa ngasekupheleni kwePhalamende elihlandla lesihlanu washiya phansi kungakapheli iPhalamende elihlandla lesithupha. I would like to thank him for the work that he has done for this nation and for all of us. DP, cheers. Ngulapho lashiya khona ePhalamende ngenyanga yeNdlovana ngeminyaka wa 2023. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe angasekho emhlabeni lobekalisekela lamengameli David Mabuza ingabe yini lo tamkhumbula ngayo uphendvule ngalendlela. Umla ngokuthula nomndeni wakhe ududuzeke. Into nje mina ngizomkhumbula ngayo kakhulu ukuthi ukukhuluma kwakhe ngaso sonke isikhathi ubehlala eqhuqhuzela indaba yobumbano ngaphakathi ku-ANC nakumadlela ndawonye abanawo. Sengathi umphefumulo wakhe ngwalala ngoxolo impela ezokhumuleka lo kaMabuza uBlack Cat ezokhumuleka kakhulu mningi kakhulu akwenzele iNingizimu Afrika nakwenzele abantu baseMpumalanga kakhulukazi. Wa-adopta abantwana wabafaka enkolweni ezisezingeni eliphezulu wakhela nabanye abanganakho izindlu ingamo yakhe ungalala ngokuthula. Mina ngiyomkhumbula bekungumuntu webantu bekungumuntu umoya wakhe uphansi kungumuntu lohlala ahleka kungumuntu lothanza abantu emphakathini. Ngaphansi kwebuholi bakhe lesingamkhumbula ngako wasakhela umtholampilo lomuhle la enzaweni kaSibhejane. Ngicabanga ukuthi ngempela umphakathi walapha eMpumalanga awulahlekela kakhulu ngokudlula emhlabeni kaBaba uDade Mabuza. Sizomkhumbula njengoba kwavakashela izikole ezilapha eNkomazi lapho wafika khona wanikela ngamakhompyutha kaHlatshwa nenkomo kwaJwathula kanje engathi ngempela umphefumulo wakhe ngaphumula ngokuthula siwabonile amagalelo akhe amahle kwezepolitiki. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetreswa kuti phendvulela ngawo.
Mengameli Cyril Ramaphosa uthi luvakasho lwamengameli wele Austria Alexander van der Bellen lusho kuqina kwebudlelwane balamavela amabili lobunesikhathi lesidze bukhona ikakhulukati eluhlangothini lwetemandla kuthengiselana nekusiselana timali. Ramaphosa na van der Bellen bebakhuluma etindleni tembuso ePitoli. Khayelihle Khumalo namvuselelo lubisi bahlanganise lo mbiko. Avula inkundla yemibuto kulandzela livakasho lamengameli le-Austria kuleli. Mengameli Ramaphosa ucele thambele ukuthi lihloniphe lona bekalisekela lakhe longasekho emhlabeni David Mabuza. We should observe a moment of silence and his memory. Could we stand up just for a minute to observe a moment of silence? Mengameli le-Austria uthi leli libaluleke kakhulu kulobudlelwano bekuthengiselana kwalamavela kule ngabathi e-Afrika. Lobudlelwane balamavela amabili buchazwe njengalobuhlomulisa lamavela amabili. Kusenjalo umlingani wakhe Mengameli Ramaphosa uthi i-Austria kufuthi yena beyikhulise ubudlelwane bayo nalamanye amave ase-Afrika. Visit today to South Africa marks a new chapter in relations between South Africa and Austria. Through the bilateral consultations, we have maintained cordial relations rooted in mutual respect. This is the first visit of an Austrian president to this wonderful country. I'm surprised of that personally, and I look forward very much to many fruitful meetings here in the country. Aphendvula imibuto yetinzatheli mengameli uthi kuyakhatsata ukuthi kusane bantfu labaqhubeka nekufuna tasifundisa leli emaveni emhlaba ngelidzaba lekubulawa kwebalimi labamhlophe ngebunyenti. There is just no truth whatsoever that there is genocide in South Africa. And I did make an important seminal point during that encounter at the White House. I did say that we are Nelson Mandela's children, all of us currently living in South Africa. Ramaphosa uthi kamtfokotisa ukuthi kunetinhlangano e-Austria lebetingahambisani nahulumende welibandlululo kuleli. Fakazi wesithathu wamengameli wemajaji aseMpumalanga Kapa lebekumele etfule ubufakazi ngemlandvo weTeligansi ngamabhalane wemajaji Andiswa Mengo akakanikwa litfuba lekuthi abetfule. Loku kuta ngemuva kwekuthi lesigungu lesibuke lolu dzaba sibe nebufakazi lobuphathekako bekuthi bufakazi ba-Unathi Sohoni etekwenteka kuthi bungachimi. We are of the view that large parts of it are hearsay evidence. That's the first point. Secondly, there is evidence on the character of a person. This is character evidence. Thirdly, the contents of these statements have not been put to the complainant when she testified. Fourthly, and this is very problematic, because of the nature of its nature, the contents of these two statements are going to cause more difficulties than that. In ordinary legal language, we say the probative value of the contents of these statements is so minimal in relation to the inquiry that we are supposed to conduct. Kuletinye uMasibuya Titolo. Sishinjile simo selitulu eKapa namuhla emini. Lihhovisi lesimo selitulu eKapa lithi kutawubanza nakusasa kulandzela umbiko wemvula yesigaba sesine. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena tisekhona hlala nathi. Siye sashinja simo selitulu eKapa namuhla emini. Lihhovisi lesimo selitulu eKapa lithi kutawubanza nakusasa kulandzela umbiko wemvula yesigaba sesine kanti sitawuphinza sishinje simo selitulu nangelisonto. Imvula lenemandla kanye nemoya kulindzeleke ukuthi kutsinze nengcenye yamasipala walendzawo iWinelands kanye neOverberg kute kube lisonto.
Impelasondvo leta nemvula labasebenta ngetehlakalo nekuphutfumisa lusito beme ngemumo nanobe imvula eKapa yetayelekile kusengenteka kutsi umthamo wekuhamba kwemanti ukhinyabeteke bese emanti agcwala umgwaco. Bashayeli bayexwayiswa kutsi bashayele ngekucophelela futhi bangahambi kungenasidzingo. Have a lot of rain before and the swell is saturated and a lot of water are expected to flow away. We also have an advisory out, and that's for very cold, wet and windy conditions expected for this weekend over mostly part of our interior with maximum temperatures to expected. Umoya lomkhulu lwandle olunelaka nemagagas lamakhulu kanye netikhukhula kulinzeleke ukuthi kube khona emkhathini kweCape Ogalas nePlattenberg Bay kusukela ngemgcibelo kude kube ngomsombuluko. Benhlekelele Kapa bathi kwanyalo kusete imibiko lekhona ngetikhukhula balinze umonakalo longahle ute nemvula lebayilinzele lomuhla. Kusenjalo takhamuthi letihlala emikhukhwini setivete ekukhathateka ngekuthi imikhukhu yato ingahle ikhukhuleke. Njengokuba ingekanethi sizama ukukhwela phezulu kwamatyotyombe ethu siwalungisa apho ukuthi kunokuba khona amachaphaza. Kodwa ke into ebuhlungu kwabo bangaphangeleyo asazi babona mhlawumbe bayithenga phi into yokuthi mhlawumbe umuntu alungise ityotyombe lakhe. Belusito beme ngemumo kutewusita ngekushesha lapho kufanele khona. I-EFF isola indvuna yelitiko letekutsengiselana timboni netekuchudzelana Parkstau ngekusebentisa lelitiko kuqokelela imali yelicembu le-ANC. Ithi Tau beke emalunga e-ANC lete lwati ngetemabhizinisi nekutsengiselana ebhodini ye-Industrial Development Corporation. Kanti ke i-EFF iphindze yaba nemibuto nge-lottery license lenikwe iSizekhaya Holdings njengoba ithi amange tinake texwayiso tayo. Kanti ke indvuna itishaye ngenhlanekela letinsolo ngalesikhathi yetfula inkulumo yayo. It has only been 1 year of the government of national unity, but the Department of Trade and Industry has been marked by scandal after scandal at the behest of the minister, which makes us doubt that this department can be trusted with even a cent under his stewardship. It began with the 4th National Lottery License, a multi-billion rand tender which out to aid an institution in supporting worthy causes, small business initiatives, and those in need in our country. The EFF cautioned against the awarding of the contract to politically exposed individuals in a manner that would violate the National Lotteries Act. Our cautions have not been heeded. Nasivakashela timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nelicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasithi shelele embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kulethamba embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu solo aqhubeke njalo nekungena emaveni vuvuto kulandzela kushona kwalona bekangivuna nkulu eMpumalanga wabuyeke waba ngusekela mengameli David Mabuza. Ngaba umphatheleni umlaleli lomuhla ehlelweni? Alishone Rebecca Sibusiso nakuye umbukele kuzoba ngekhaya ku-SABC njengoba ke sevele ke ushiya umlinganiso lokungena njalo emave endvuvuto kulandzela kushiya emhlabeni kwalole batsangisekela mengameli wakulele ngaphambili nomnumzane David Mabuza sitawuhamba esikhulumisana labo lasebene nabo kahle kakhulu kuye uhulumende welive leNingizimu Afrika nakweke umkhakha wetepolitiki kule live leNingizimu Afrika mema loyo lokhulumela wona ke umndeni kaMabuza kuteke sitawukhuluma kabandi ngayo ke impilo yakhe lo wamshengu siboleke indlebe emlaleli nje longesimbi yesithupha kusimadebe insimbi yesikhombisa kumsakato lokwala FM uhlelo lediphuma embiteni asibonge emlingane lisimba lakho egoli bela sondwa lehle mbukele ekhaya Mbukeli tingako ke etalomuhla asihlangane ngalokutako sikhona sizolo uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhla ebusuku kanzi sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo busuku lobuhle ngwane